na ura wari Minister Uremi Peter Munya thirikari nduru thirite itumiria kethere coka kiri siasa cia kaunti ya Meru na akarombetikia ungavana mwaka yo 2027. Munya ethirite akiwa kiume twitite akethira nende akethira akiringira ndebe kiama kiaweke PNU kenda kwithira kikianda mirinkulu kindene ya kaunti ya Meru na Munya kinya kuonania ati ni utongerie buraburi kundene ya kaunti ya Meru kaitene kakio ginyate kumeo spindi ya manana nere wituthu na mbere ndene ya kaunti ya Meru ne barabara hire kuwitira kaunti neu untubone botumetene ndo tukuboro aritu enda kumenya kaitene kature kasakasa siasa chithirite chikirumira kaunti ya Meru muno na nende Munya ucoka kiri siasa cia Meru kurwerete kongavana mwakene yo 2027 untubo bwa siasa cia Meru ri karithai rorero tugetha twiro warire kiri mubango yo aro siasa ngakarande na MCA watene waroire rorera Peter Mutuma Kalembe na mutongero baraba kai ndani ya mbunge ya kaunti ya Meru mwenda ithile kenda tukuthuya ucoka kwa Munya ndene ya siasa cia Meru ri kukethia kwichinchia Meru ki siasa na kinya kiwiti na mbere na njira ireko ende mbere yana tukuthuranite kiri Nteto cia Weru Imwe. Minister wa Uremi na Ndethia Mithika Linture kuliungira arimi ndani ya kaunti ya Meru na kururia Mirandi Kathumba. Wasiyo mututi Daniel Sniper kuwa neba kumakira uturo bonyuma yangavana kawira kwithira tumire ne bachangiri muchango yo ambesa milioni 86. Mtomurume wa kwe miaka 60 ntere chikambo mutwate kuwatikana na miti ya bangi 47 yandi undene yoawe. Na kiri arwe siasa turidhuya ucoka kwa Munya ndene ya siasa cia kaunti ya Meru aitumiri akarombeti kiangavana mwakene yo. Wetawa MUTEMBEI Edward mwanetoa mathithio ni Purity Richard Nteto cia Weru Imwe iri ambiriria Thaa na turi ambiriria Nteto ciige kurwa na mantu ya Bogita ndene ya ntere cia Imwe North mukuru wa kuruba miaka 60 kuma kambo mutwati na wati na miti ya bangi 47 na kwithira nende akirikana arandite mundene yawe nyuma ya musako kwithe ukibuthe ni mabisaba polisi bareko ntubo mukuru etitana mbere kuingilwa kiretuo ke polisi ke mutwati iririte kwithira aikinyutho court. Nicholas Chabari aina dibotie. Mzee ameamua kabisa kuweka kupanda. Watoto wanapanda area ya shamba yangu. Makona 47 mabangi imwe maithiritwe emaekura mundani igwanto mukira ntomaro kuma ntere echa kambo nara mabitha ba polisi bakuma mutwati bagwatanirite na chibo wakabati wa mwena chabuchibo na kinya akoro obantura bathire mundani ojo na baithira kimera keke thiete na mbe na kuririba ako Dar 47 in number. Street value yake inaenda not less than 40k. No endigwe aliuga gwe atiramenya kinya ikemera kibigi ukura mundani wake nonto munda ojo wethiritwo gitumirwa inthakachi yake anakuya nakuta hapo mimi nafikiri nasema ingine ni maua hiyo unajua kashamba watoto sisi tuingiangi sana mtoto anaweza kukosea wewe ukiwa unaingia shamba yake mwana ina munda yawe na nyumba yake au ndio ngaiwa kwa musi tueleke neu alafu kamunda kaundi kawe kaina mboka nyanya itunguru na nairirite kamunda yake tu na iwa kwa yore nje wakwa nture na batu tutita mundu mwana muno nuntu noite waigwa mwana ne ira gina akuruma kana utama gino utama ndi twakira gina sari eu ni onge mwana no bakuro akururi ndi guibwa yore ra trima wakwa kathini nyumba kumi ba miene. What Musea say, it is very true. Kagitani wako kambeni weno ya mutwati ikoringito ripoti ni anto bakuma antora agwaino ocha akambo baba kuga ate ne akoro oba nyumba 10 na umwe wabo urokomekana tapios na ututiro toro bwake chibitare ya Meru level 5 nyuma ya kubethwa ne mtomurume ukumenyekana ata Morisi Ntomaro ari nyumba yake ya nduka na aratorirwe ebetrori na anjeja kumunta amwanki onto babo tigirite abite bonene othio bwake tubitwe ba security wonu na pios na bange kithumba egwanjia wataki security ra bathu toyikirie tagari turaito kwa polisi twathitanga Morisi maita saidi ya yana
na yugiri kirato yago kia mbesa ngirisile areta kyo twigurikia no mwata bigibiki utuku nyo arerwa ne mwono muro ina tureta kwa thirikari na basikisana na bigibiki irasoka ando era kiro we na mweri na oindereta mire kwa uteri na mbonangeta muthira ndaringirwa thimu ndobi na mbwe kuwanje kwenu nke yandethera POC kakulalamika mwangi ndikukuma njembe ndethera ikimurikia mwangi giki na POC kairethetwe cibitari oinde yanda yuke njukumu ndau ambu kumenje wakwa na kumbone no ntori utu mwata bigibiki nindi airirio wakwa ara unaro ira to ara itabyo ngwe ta wakwa ndethera na kwa kwithirinya na wakwa nyumba mpitanji omwo kawestane binwa wegire arethira nyumba ni wete mwangi no yete mbuine no wegire aroria mwangi kwa nyumba kwa no yongwa iwa ku mwangi Morris maro ntubura yangere ira ambetisa ko terine munda morotesa yikuo kumaunda atura ringi ndendera ndadura ndugene kitu tegeba sai tuja munkaratia na pius kundene moyere yere watu alume ontemela njanda ndokuma kioskine mungu ma kioskine atugiria watu were nchobi atugiria watu amnyere betoro atugiria kumaira atugiria mobwe bambiri wakana iro muntu twara no ira betoro yamtegera mobyo na medho na njaketi kumauki mobyo igeria muntu ambiri koya Moresi oye na pasi kuyokia petroli eneo na karatasi atumura akiri pios likerura ro ndarekete uthiro bawete ni ro ira ro pios awateru kibirithia kana agana mumete mbeyete goinde ndaitana na pios ena kimurikia mwanki yo nyumba leo kuma unda da mwanki ni buyo koitogana nda kuma nyumba nengenda ndasogera roe usogera ro ira ndora si mwanki nkiara si mwanki alafu ira njoge nkienda usoki mwari yo ya nyumba kenda to ntulika boya muntu yamba na marenge na isio ni ngwapya mbaru ende family ya mtojo wa nyumba 10 itoe POC wamwe na ya muntu gonge wa nyumba 10 itoe Mugambi kiraba koromba POC mwangatha yalieke tesa sawa nuntu na mami cibitari miru level 5 nyotha ini onju kumuto kwenda kwa tuito molia kwa hivyo thirikari ni bati kuthia ta mukondo yo ketho ibo muntu akuthoma ketho ibo tukunyanyasa antu babwitharia dhuluma thirikari ni bati kuyukiria muntu gwitagarire ya thirikari bonku anini kenda bothia tira mantu ya kenda mono kwa naki ke babwe na security twegiro no nto beterori antu no bakwarangi no bathiorongita beterori kogo otuwe barere guthiuronka bamucio yo aba Moresi barua Moresi cibitari batwekwendi POC cibitari mbwira tugure mobuyo ejire yo ereri kwandamana mwarimu Moresi yo mwata bamwetherie ndewe ngono cibitari ende batu twengono twithinene tute POC atethwe na tutethwe thirikari nerio twegya security ya nda thirikari ntetheri mukoro yo kwa POC mbone akieko we POC ona akieke murungu embere na thirikari yembere kuma Mutuate Gebe North Wetan Class Chabari MCA wa kanuni Josephat Mugambi na meneretia gavana wa Meru ni untuba kwabilia beta si on fund no chike kiri murandi yo MTF MCO witenende boy MCA ba Meru bakulukia budget ya kuweta murandi na beta chia yo kenda Meru yethire kiona wita na mbere bati kwelenka gavana bariti ya kiri karoke kubangira budget ya mwaka 2010 Dennis Mugendi ana ribotie Lwarie ni rokudhrani maoni ya mwingi wa ndini ya kanuni Gembe South karokithithikite kanisene ya AIPC Karumaru Kimongoro Steve Mwenda ule ni murungamiri wandi na mutuma wa gavana Kawira Mwangaza balina bangi ni baugite mbesa ila ciathuriritwe wandi iji cia witi na mbere mwaka jo 2024-2025 ni milioni 15 aria milioni 3 ni cia mbasari na iwingi gutigara ni cia mirandi iwingi yonthe budget ya ni otha ine 15 million lakini thaya karibaba yao budget era ba budget rate of million 3 million yengine therero eta kimbasari na itukuwa tha itoma nara thirikari ringira ario mberene thirikari ciaro mberene maoni ya yukaswa lakini kwa tueka yati ku implement mwananchi akethira maendeleo ya kubwethwa maendeleo completely
different na yara uire imbesa MC Josephat Mugambi akuga barima MC ni baugite batitikiria gukurukia budget ikario bo ibuba kwenda na kuni bakimenyaga kuni maubatu ja maingi jare maturene ngerekano mantu jegi barabara inthoku akari kwagia ndoji ana banasari gutungatirwa basari kwagia no kiaritwa wikiro komata na jangi kidumba ya titarika jonde reo moya mukamete wa budget ereke ya kubwithwe 2024-2025 kana inyaye twabwithiti batwi twithirite kinya thirikari ne kiraitu ki department cionthe twasiambia tweta tukawethire yonturu kana barabara department tweta twamiambia yontu yeye mama twamete milioni mana mwanja ya 31 ka 33 au Thaa ibra tuwete tukaribura bwa MCA kana tongore wa tongore tene ya matora kana ya ndene ya wondi kembese yontu gukuibwa wondi admini akiwa milioni 15 by the way tibuo budget tutekera Thaa ya location ya kariyo tureta kethira mbesiriro cia kuwetora cia development ndene ya wondi kana ndene ya Meru county 2 billion yele kana 3 cia yanu ki department tuwe barabara ya kuona ethira milioni 500 tureta tukarente as a MCA barabe na wondi tuwete tuwe ngembezi cia yanu wondi 45 tuirwe ethira barabara ero no milioni 50 ibo tukathithia budget ya tukwenda kubwithia Thai tuthikwenda wika mbeca iringanire tukithatine kimwe turende the department ya agriculture yina milioni 4 tukayira wondi 45 kethira department yeroi yina milioni 500 tukayira wondi 45 na hiyo itafanyika no ndu hiyo nguo yetu as ya assembly itukwenda kinyira sivya isindi antu bathoko bongo ibaretere mururu barere wita license yoro barawange kuria cia thoko barawe baterea ni ontu utire weru bakona kinya matai yorere ya yonde yekiri mantu ya mebira ndagaimbe entukimbe ndagaimbe ni soko kanine tuna batu almost miaka ya mingi mno tutaseta mubira nyanyo mwe so that itoromba mheshimiwa gavana Kawira kenda ko bombo tutethia kana ke budget yeto ke lukerwa rego beto ke lukanini bia mesetho na kikisha Thai mantu ya teure amaguna barange ya urera Dennis Mugendi Weru TV Karumaru Kimongoro wandini ya kanuni Yembe South County ya Meru. Siasa cia itiki ongavana Meru nicionekete kuziria maoni kulani ringi nyuma yo rawari ngavana wa mbere Peter Munya kuanende acoka wikira kiama kiawe PNU nyakenda kuibanga kuromba itiki mwakene yo 2027 Munya anonekete nende kuria kuona nuriti ngwibura bwithirite bwititho na mbere ndani ya county ya Meru ntubura kuanekete mi akwenda ocoka ringi kenda ocokaniria Meru Finia Simana na thuranite ronoro kiri arwe siasa siasa chikithurano kia mwaka wa 2027 kaunti ya Meru otinkanje chamberete kumata na kungenta buka Thaa ora ntuko ikwithira igeta na mbere twetekeria maendeleo yetu no tuwa muntu omwe ni ndanwe enekiringe nentwire mwithira ichokyo nyuma yekio chinda gete kia ngavana mwakene yo 2022 ngavana Kawira Mwangaza noneka yakatiomba kwithira kithenge cha kwetene kiu na bone nyuma ya CS Lentore kuna nkirongo ya minister nwekira ito muronge kwithira nindi akiwa we kunogoka kuma siasene. When I recovered, I found myself in politics again, and I was saying this is the final election I'm going to do. I put on all my energy, all my resources. Actually, I spent an incredible sum of money trying to win the 2022 elections, but I lost. Again, I found myself reflecting on my life, and this time I decided I will leave politics for good. Nabu wakarata kurita murio mongo kwa ngavana Kawira Mwangaza kaende kabati endebo netakabureketie kwa loka
kinya kithira ati kuringe chalebu kadha urawari ngabana wa mbere ndeni akaunti ya Meru Peter Gatira Munya nonanitie kuibangania boya kendo chokana kuruetiki kiongabana kithirano neki mwaka yongiriele 2027 untwethire kinya tumira kia tariki 28 mweri wa Novemba mwaka muthiru ndira choro ekaringwa etano rathiana etano rambi rethiana ketha ndikienine Intuku ya Weru ngabana wa mbere kathetune kamumiru oneka kumeneria miambo ira ngabana kaira mwangaza etha ira itumaira kire otongeria kaunti ya Meru mbira tuite spidiana makarajanana barabara nderi kweu twina ngari riku kana ibonda bonda kana wiru baru Timya kwariria mantu yauni yawi mantu yara mwiru aitanjo Arainyeletie akarureti kiongabana mwakene yongiriele 27 akiwa nende Meru batibatire kwithira nende bakele kya kiama kana ngwataniro yake thira kiyanio akiwa nabatire kurekwa kethira kirwama ya mutungiria na kuyana ngwataniro kana kiama kirakwenda na kuwa kira kina bata ni utungiria bwa Meru baketha bya kwenda ndura na inko chogia nkatho muno ntu kuibwe obwe bombena na iba kwenda bathura batubwiru ndai kanjara muno ate ndai kanjara berende umakiameneke taki na uteno batirimana bonde bo gukua maoni obwe karika miri yangabana kaira mwangaza kinyayo nionekete okuka kunto mwanya arakire ndio ngaya rais ntuko idhato ya Meru tere mwanya ngabana nonekana akiwira wabuka tha ontobwadirite bukioneka utabarikia Ntere Cheyembe. Wacha sasa nimpatie gavana wetu gavana Bobu karika gabana kawira mwangaza ethira akioneka kuelera mathina ya KCS Linturi akiwa nwe thina ya kuwiro kukokie Dengo choke nyuma kagita ka kampeni cha kithurano kithiru monto kana ntoboneka kikuringira ngabana kaira mwangaza ndebe ya kuthurwa ya ngabana ari mubunge watianie East Mpurwaburi na Peter Gatira Munya baile barane ndibonekete kumwalo kabuka tha Gita kakunywa muma kwa ngabana kaira mwangaza mporo na bunge bangi ba Meru bedira bakiuma ira Weru na kuwa bakaidira baimu watambaru kire utungeria bokie Munya ndingathimo ambera katomwa wonto ithirikari na ari utomwa ambera ndaya mbokethie nkethi yewe kende na yandwe munya na areko kutathia mama kawira hebu mpigeni makofi tutafanya kazi na wewe na twatethania na utaka kwa nguru na nende tukiwa kira itona Linturi baturira kitekia ungabana 2020 kimurikiro wa abunge bonde kenda kaunti ya Meru ibonekete kuri akwanirwa ni utungeria ngabana kaira mwangaza na kinye MCs baraba ingi ndeni abunge ya Meru nibonanitie kuri witaniria na kawira na kiuria kira kinene nekithira ngabana kaira mwangaza kakorwa na Linturi na bangi akethira kiola wa Munya nombika kwithira imwine na kia kire kithurano kya mwaka yongiriele 27 yayonde niwetera na kuona burani ndi karata siasa ikakethira kakialuka na mathabu ya kisiasa yara kethira kiringawa ni bailiba mtu agushinda ro bati umbaka wira ingo ciothe bena cio ni ndanwe ene keringe nentwire mwithira ichokio Phineas
Imana garu ya siasa kiri Nteto cha Weru. Bila tuite spidiana makarajanana barabara ene rikweu Wone butokethia tukioleli utukuburu arekire mubango yoaro ya siasa usoka komunya ndene ya siasa chemirore koketha kwesinsia mathabu ya kuringa kura mwakeni yo 2027 ndiro ario tendo kulukanirwo wona turikia Nteto cia Weru themo katone kanya kambere gakunoko etakuraya nchokerete na Nteto ingi Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. We mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719 347059. Meru National Polytechnic. Technology for innovation and development. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Sasa! Oi, tudo nito. Oi, mas
sopa tatugwesiragia no kumaka ugo vareria ngora na Joy Max mwivoko. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena gakirite gakithei ni gakuruga manda. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Mokaga uoguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija tikuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwivoko tukenera turi amwe. BOM, PTA, Arimo, aritona ngwataniro yonthe ya St. Rita's Amwamba Girls ni kugwata ugeni ya chiari aritoba au kabere na achoreba St. Rita's kirimisa ya guchokia nkatho na academic day kenda guchokia nkatho ni untubwa mpumi inja gache kigero gia KCSE Jumamosi ya tariki 3 cha mweri jwa iri mamburejaza kambiri na misa thenya chiaro ukiri kienine gia skuru eji ni umbithiti aritoa 26 kugwata grade cha Weta University. Mugeni wa gitio ni mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi nayo mwaria wa ntuku wa gitio ni Madam Odilaya Ndeti urani County Commissioner wa Meru. Kugwata Nteto nkuruki ringa thimo kurukira namba 0795025514 bwin the ibo wati ugeni. St. Rita's Amwamba Girls, learn us today, lead us tomorrow. Here comes the grand event of Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Weru ntubeta na mbere kurumbira Nteto cia Weru themwe. Mukaririeti wa Nyamita Kimathi Munjure na thirite na ndia kiuria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na CS Mythical Nture kuthiria mpatho cio na kubatanira. Munjure uwete kirethiri kari ndiru CS Munya na kirito murungu ba kuria kubatanira utewete na mbere Meru yethire kiona kulukina urite CS Nture kolere mirandi ire kwamite muno ntere chiembe ndirakiruria mirandi ingi ya kithirikari kenda karibu ubona witi na mbere. Antone Kathenya aina chionkuluki. Kagita kala kwithirito kionekana kwina mpatho katika gavana wa Meru Kawira Mwangaza na waziri wa urimi Mythical Nture mwikarigitwa kemakendi bamira kumanya mbene takonyamita Kimathi Monjori lewa rugo kwino bataru munene wakuthirwa kwina walaniria katika tongore babairi kenda gutigira arimi mono bala bamira batakwinyereka kumana mpatho ino na kwagatungata bula babaterie ya kiama batu twenda muno kwithira kwina rwaria ate ka waziri na ngavana nontu kukethira kwina inya muno na no kuona ikatutara project ikuite kuma 2020 na ikuite nontu bwankucha kwithira kutina kweleano ate ka ministry ya kilimo kana national government na county government. Monjori lugari mina na biashara bamira ni bainyilikile ukabere mono kagitakala kwa na nkusanyo taino gatika governor ukabere kiraito murungi na waziri wa urimi kagitakau Peter Munya miradi menene ile ya mbele tue ekitika kwa mitem katugwira madam kwa iteyo twende itugumenya agriculture in devolved function na ibu onto batu twekiama tukuria waziri itukuona mako dhenera yonde na opportunity ira chionde twatere kuma 2020 mwaka 2022 miaka ethatu rira kware na nkucha ninene ate kakiraitu na Munya omwai minister ongi ai governor twata opportunity nene muno tutikwenda ringi ngai atwete kanya karatwete twendelea na nkucha ni Gavana gavana ni mama urieni ora tumba kuwatanira turekane na mantu maingi mwikari tujwa Nyamita hamwe no gunia ulitongora bagi siasa gutigira siasa ino jampado ite gutonyo merani na maendeleo kirori mbaki meragiki ni makodina mbele na batu ora tukua twekiama ne ati tutekwenda mantu ya miraya ya ukumanwa na nkucha ni ire kuo ate katongeria betu tafadhali wenda kuendelea no kuchania endelea kuchania lakini tu ya kwariria mantu amira twethire twi amwe no kumbe kantu bangi to kuona ibaringa siasa Raila na ringa siasa Ruto ringa siasa lakini kwa Raila ito kuona kueta maendeleo
tafadhali kinyatwe ndene mira waziri na kawira katuritaniriye ngwe kenda tumba kuona mira te crop yaingi mira special nontu utena akonge wiba gwandu niene musima oeta ukethira ndimwe ni witikiria into ndingi ni ukiria nao kagita kamonjori na thitinambe na kulia governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza gutigira rimi bamira ni bakugwata mbaru ni thirikari yae otabolia akugwata mbaru ikundi bingi kire county nom na ukibwithia project iro kubwithia kinyatwe waturikana antu mamira to special class ekwenda attention ya county government na kuwatwa njara ito kuona no kuya na cheki no kuya na project no ku support ngekoro kinya batwe twi ngekoro twi youth na twi kinya arume na twi iciothirano bietu kinya twi katwe tukarende tumbe kuona keki ya ngavana ni mama na kagita kalia waziri mithikali nturia kethirwa kirugure thoko jamira na boka thumba muthenyo aro kaunti ya Meru monjori ne musokeretie nkatho na kumuletigire kagita gaka ne kurutha ndionga kire miradi ingi irethiritwe kwamite kwa kagita kanene na gutigiro na ene gukirua ntuko jejete hatukua iyo spindi ira tukwenda mantu yetu ya miaka 3 project ira chieke mira revitalization project ira yari ya mira task force report implementation technical team ni chiaririo kwa kuma mwaka 2020 na katukua ibo ya thirikari kwithira project hiyo itiombite uchokerua tukwenda kwirigira muno ni kendi ungeku thayo ete mira kipao mbele arevati kwithireri tafadhali eta case project tionde eyera tera launch project hiyo iteria au wone project ira kimongoro ni otothanie enama nderone wone rui rura rwenjiro nao wone obwo ni lavie kubikunda uaruo katue na to very sure thoko ya Djibouti eke ya kuona kanywa ka President Ruto kidogo hiyo soko tumeipata toke ya kuona kanywa ka President Ruto kemanto yetu ya regesa hiyo soko tumepata tokoona kidogo ba kanywa ka president kemanto yetu ya DRC hiyo soko tumepata au ni oto kienda muno president ya hukumira nonto manto ya maingi ya thoko hii ya kwenda uhusiano bo anthe kwa anthe kuma muji muneno Nairobi Mbeta Antony rangi wa Kathenya Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru karambuka ilemi wite bakarie mwambithane munene Martha Koome atigethirene ndi akithira akebelua kiri itikiawe kaiteno kauna we mubunge wa North Imwe Mdaundi awite mbesa cia mbasiri ibatere kuthiri kire kina kiwatene ndina keba muno nontu kwi antu betere kotini kuga Martha atigwita nguya kwega Martha Koome justice na justice Martha Koome mwari wetu Meru Yanande Martha Koome is a distinguished lady. Mwekuru wa heshima kabisa. Utiria nontu atwire nkurukia miaka 30. Wakiri kenda achoka kwa judge, kenda achoka kwa judge mkuu, chief justice. Utiria onekana na gantu nya kanini nya kangana ja njothi. Te kuga nontu 3 arms of government. Legislative, judicial and executive. Untu tu independent kwethera na ndia tukarwa tubweri ukaramwe twithe tukaigana irwa tugeta njire mwe twithe na no justice Martha arenda kuthithia tukarende bathikirwe na executive ne thikirwe na inya legislative ne thikirwe mathina jayo mantu ja basare untu nombe jete kurugura na arwa ku launch na arwa atwejete ku launch ya 2023 2024 na ibo kumenya mbeca iciracereri na ikete mtukuthithia nandi however they na more than 200 ba form 1 barankarira kuma form 1 mwanka form 4 ndeja nao chukuru about 50,000 kwina chukuru inya isia special children barabate kuigwa barabate kuona barabata ukeri maguru ka njara kama untubonge inyo tombo na boba wibonjukagia so iketuria na arwa enda bita wasiwasi ura mbechiria nenkerisia ngao ura itumira wana tuwesese ekoro wesese project yeusha kugura matangi tuisha kugura pipes
tenti na mantu jange ja maingi project ni nyingi na ndongi ao inkwenda kwira group itu na cheche ekoro na youth ibo mulimo jwa kwa nonto inu mochiari inkwenda kuona ayuthi bairungamirite kenda bomba kurungamira nje ciao. Bursary funds zinafaa zifanywe pandi moja, kama ni ya National Assembly ya MP ziunganishwe na GAF, ziunganishwe na ya governor, ziunganishwe na ya Jomo Kenyatta Foundation na hizo zingine zote, ndio tuweze kujua wale wanapata wanastahili kupata. Unakuta kuna mtajiri anapatiwa hata basari ya 100,000 ama 500,000 wakati wengine wa maskini wanakaa nyumbani. Kunaye wa form 1 tayari, kuna wengi wako nyumbani shori hawajaweza kujilipia. So tunaomba serikali iseme ni free education kama ni ya secondary, hata junior hata hawastahili kulipa, lakini wanaambiwa waende nyumbani walete pesa. Pia ningeomba serikali ifafanue mambo ya CBC. Tunasikia kwamba grade 9 itakuwa kwa senior secondary, wengine wanasema itakuwa kwa junior secondary. Ni mzuri Waziri Machogu na watu wake watufafanulie kwamba grade 9 itakuwa wapi, ndio sisi kama CDF na hata wazazi wajue kama itakuwa kwa senior secondary ni mtihani gani watafanya mwisho wa mwaka kwa grade 8, na kama itaingia huko mikakati gani tumeweka kwa infrastructure ya kuwapokea. So hiyo ni gray areas, inafaa imalizwe kabla ya mwisho wa mwaka. Minister urimi na ndethia mithikale nturi na rurite mashini ya kume maketha akiri nchuku irio gitimbi ne Northiment akiaria mithikana thirite akiuria remi kuongela maketha yo kenda kuiguna kuluki kumania na urimi awite kaitene ka ute muntu kethira imukumia cia sene kenda ethira kiremo ne kurutira Kenya ngwira erwe ni rais kuluki CS mithikana uri na thirite akiruria thoko ya muthara mo na mirandi ingi ya thirikari nene mukiri mithika aina ripoti kenda kuriria sara cia nyume maketha ira ciitikenia post harvest losses. Waziri wa urimi ya Kenya mithikale nturi na rurite murandi yo wa kibwanchukwe maketha nteretie kibulene wa ndine mbeu na ariokia yongio ya yo nchukwe nteretie uru wa ndine Kenja itigania Westin ndena twekinya urimi bwa mweri yo 5 yo 6 nara ya stoe tukenda tutumaira tesa sawa kuringana na mubunge otigania West Ndaitari John Mutunga mauguni ya nchukwi tutukorende pembe cietu ringi tukwira tutunire twachira yao tukorwa mbecha uri kwendwa na Kenya ina ithoko ne araura igulene na nyana angi ukana mbecha ciaku ndu tirathoka na pembe iriku turama loi tirathoka na pembe ira pembe no ciaku ikathiri meri 3 yete kendwa ikauma mbecha irache borero ikauma ikaritwo ngarama ya wikao ikarutwo yunge bacho kuro bonus wato kona bonus ya to mayani ya to bakao akendi kona bonus nyabo na ntwe mrabira bingi no twatu tote cash crop to ethie pembe cheto mbio eyo mutaratara amona weka na kumenyera maketha nchuku isi atumika nene kuretera arimi mbeu batalaisa amwe na into bingi biotumika urimine bwao batalaisa gato kuma Nairobi turoila yetu ke ya mwangariku itira manya mutindo kegora mutindo bidiate ike itiro batalaisa ariku twenda batalaisa za migurao na te batalaisa aki ikume yako ina murandi yo mbeu ijambe uketheririo nyambeu ngoto kora mbeu na biyenkai kana taloi ndiro ukembeo loi ndio tawasan fly kuma gonto kwenu ikuma mheshimiwa no ntuko kuone kuya sunflower na sunflower mumera yo muno to promote no ntubwa kokoria libera bya bitwa ya mauta ndawa roeta kaura fertilizer ukaewa mbeu sunflower utheri no ntubo rais ambiri tatu vije ndio ya mimi kwa hivyo wewe ukienda ukipata fertilizer yako uchukue unapewa mbegu ya nini ya sunflower bure no kubenya yothe ngwe kukurai fertilizer na tuandikiritie arimi milioni 6 na ngiri 100 na itukwenda tutethanirie nikenda
irio bila binge muno tutura wetia kuma ome tumbe obidi mako mbira tule mawe taome itiare Kenya ni yao yetu babu buriwe tariki 15 Januari to atimanete na ma county chonde cia Kenya kubanga na wetikaniri na fertilizer ya kinyira antubetu arimi betu onara barintureni na twetikaniriya county government chonde itunengere list ya nara kugethera kwina store imwe every ward tene Kenya ward 1450 kenda fertilizer ikinyila kimurimi so nimbeterete list ya kuma county ya brobange bakudhivya barete na fertilizer vivyata Weru kwa store nonto engwe yetu twinde okaitene ko waziri Lentore na aruretie thoko Muthara tiganisti kinya kethira ne aruri ntuko inka inthiru yewe murwa akwera monana thoko ine amurwe ya murwa anto bero bankume yumentu kwe mwako ekura rwero yorako anto bakora hongwa leo magana na rongo ibu ngoma pala na dokone Doko aluoro wetiori nadaimo mtokuya itoko menya doko ekaoyora akinyanda yawe haikune kela video tere kedra ni ocha ndau isaza unene itoko menya ndao ne andi ne ao to toyore ni doko towe Lentore na ikete wira ne bwa kuthilikeria into birabi kaibitiere kubwitheka thokone inkomenya kore parts cia thoko iterekirwa na ndendo bwira ruare no ntokiuria keu kana into bibi kwendekana bithithwa ndendo butangasira turi aruare Muthara market that mbwao ire bwiri kwa na roye thokone orende itothithĩtie tenda yayo evaluation yetenda ni kuendelea na ndene ciumia biele tukahakikisha contractor akwenja rui ndendo bwira manto ya ablution block kana manto ya sanitary block ile au kinyachio process yosia ya na upya kende vivyo boya ni kuendelea manto ni awekera solar stima market ine hiyo ni kazi tunaendelea na kwenda bwira thoko ikathiwa kikisasa nikenda antu beto bomba kuona unduma ire kuendekana kwa contrary kire antu brabange bethra pakireta story tecio thoko ine ministry yetu tuhakikisha bitiere bikuhakikishwa bikuyura nikenda antu na biashara beto Muthara betha baikire masingira ya mea urokwenda kurita biashara akarita biashara koroki kuringana nwe thirikari makini ukaria area yetu ng'ombe wamba bwa ng'ombe bomba kuthira na thirikari ni akwayete equipment cia kisasa cia kurwa na mikora ira yetura kuya ng'ombe au na my brother Professor Kidiki na arare na thirikari equipment ye kinya any time ko wantu beto bwa karua bwa kumbikana na bukaibu bwa thirikari ya William Ruto emanani na tayari kukambana na wahalifu itokwenda kuongeza production area umania lita ngiri milioni 5 billion ila tutumba ukama dene Kenya ke tuenda kuinda mwanga bilioni 10 au increase production area tuenda change mbrindi sietu cia ng'ombe na tuambirio limibubo ya kwa nyangi nikenda tumba kwa ng'ombe nyangi na the right nutritional value atigania West Meru County ni mwe ila tuna project tukuran sio fund aremi kulima nyangi na kenda kuthiria nkanja kendiunga ciawe county Meru waziri Lentore onte aya methikora bwaringa ira kura changa bana ibo kuibo mbeye tande waziri wae othirikari wora ndari Kericho yoro wora ndari Nakuru yoro wora ndari Nyandarua yoro ko wende utie wongara muremi ari ya Kenya ntiringa oti mbeta sire wantiri mamundene ko nde yaruari yao te siasa tukuyite acio siasa cietu cia kwira antu bacoke miundene bagathithia atia bakarime basiare irio Kenya yone irio bya konyi bosiare bitiare 20 ome antu bone mbia wikira miuko na twaririe tuone thini irare mibai na cio nikenda tumbogotetheria nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri
wa mithika. Musieyo mututi Daniel Sniper iwete uturo bwa obunende buru watine kuma gavana wa Meru Kawira Mwangaza reguane pa uthiri mbesa milioni 86 mwekuru wa Sniper uwete weke gitene ka kintukira akwithira kienda ni mukuru wa wethira akiona kioto ende te wakiro nyumba kana kwithira akiurirwa ngari uwete bethirite bakiri nonto ni barereirite gavana akethira kirombore keri kumena mere yawe ende bona nonkakiri na ate kwariria untobo Mario ni Karugi ana ribotie. Mwili wakisema haki ipatikane, si haki ipatikane, wako katika siasa na biashara. Ile ni biashara yao. Wameweka pay bill, wanachukua pesa, wanajaza mafuta kwa MCA, zingine wanakula. Huyo mama ambaye anachangiwa pesa wakisema ni haki kwa Sniper. Kitu ya kwanza tunataka ajengewe nyumba ya ghorofa. Number 2 anunuliwe Prado. Number 3 afunguliwe trust fund ya education ya watoto wake. Ni miario ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza ya uka nyuma akiaria na ndiki Nteto yorure kukia mututigi Bernard Muthiani ora wijekene Sniper. Miario familia ya Sniper imeneretia nene na kureana nayo bakiwa batona mbecha taiu na miario ezi ni ya kubaira itio na kinya wikiro turobo watine bwa kwithukwa ni endio kithanara bateandite. Itukuibwa tuteaneri na tutiwiri tu ya family ndirawona mtu akivalue mbeca nkurukie moyo untukwe antu bakupendo rumors bakiwa family ati ikuothetwe milioni 86 so kiuria kietu ikimwe nujo wina access ya account nontu itukumenya account ira ikuotherwa pay bill ira yikairwo mbeca iu the owner nora wina access imwe kurwo Sniper no te mtu ungi wumba wita nyala either bank statement kana either balance ekuwa ati kwina milioni 86 iku risk kinya maisha ya family na mwekuru woke nontu ake ya kuvamiwa any time akira warita milioni 86 tiwiti kiasioneka so tuwe na kithikiro na antu ibatu excuse ibatu ekanya uroti na vote thioromba murungu jwambia nende leo juromba lakini batu tu family tutitigiria stories ya mbeca cikirwa Nteto ne cieria kuingila justice no tukinyaka wa milioni yana justice ke konekana ukethira etikitie justice kayurawa batu na tuitikitie kwina murungu na no tethetie family na bura tumba kuwa iboya sana ki well wishers bara bethirite betethia family imwe kwa imwe baba ingi na tuwe tu family uro kuanga mbeca nire anawa tutaciona no kana kethira ane nkairwa akarira na wa kurira lakini tumwire tu ina thina tu family milioni 86 akuwira araikite na aturetere to sitaji. I'm worried nya maisha yakwa yari hatari na nturia mkurincha ngiri milioni 86 na nya chionga ntekoni na mbeca ire I'm afraid nyangieta no ntanto bariona bakono mbeca cietete actually nyingo ati na mbeca ciumete okaiba muntu from no instead nyoro maua at least nya pole ake ikuincha ngiri milioni 86 iro tomba nya ko runya no chiona ni tomba nya kona ni mbeca iu I'm worried I'm insecure so inkoromba nya at least nipate security nontunya thaingi atwa mbeca ya thainya nteona nya cia kunenkanira and my life is at risk. Mimi staki my Prado, staki what mimi nataka tu justice yonka kenko enda to my lovely husband. Raku ati mwekuru Sniper na urirwe Prado mwekuru Sniper netherwe tuli uria ri kamoyo jwa muntu iyo atwire kura Prado ka mukuru wa muntu akoro awakenda urirwe Prado o mwirire moyo jo ijo keja kura Prado no so ura witikitia ati na ndie meyo kenda ona Prado ingwitikia utio kisi family nyumba family te kwenda nyumba yuri na tharike mtu bariwani kabarakiri kuma gavana ikurita miario eu bakithwana cia icokera kuromborekeri ni ontu ni miario tibui no indi amono kira kwao utebu bwakarika batu tu ya family twakirite itarira ya kuma miario ira yarirwe babeta press conference itwajukirie kanya kakwamba nontu nubwamba ustuka kwistiche mutongoria we waracia bukamba kuthuya kwethira muntu we na kiongo ki kamili so turo tutisha itwambire okaranthi tuona tu family nontu itukwirwa kwiba ikiri wakiri kwibo tukuibwa mutongoria akiwa ngaga ikiranga wo wakiri barabe ya Burundi guru ne Kenya so itwakarire nthi ya family twamba kuthuya miario eu tumenyoreri
nikio tukwaritika tutirona ikanya turaejanite tuona kwethira nya muntu no icokere aturo correct miariewe na kiri barabara na ciuria yanire akauro kwa mututigi sniper ura mwankari umwire joe jore nyumbene yaku yani yo masokyo kuma kiri family CI embadithitie bwega na ningane asante na shukrani no ndo ora badithitie no ndo antugo ira banjireirie ngwe kinya bangi batari athiongo no ndo athiorunga no ndo ndukuthuriria kioto na une ngua ni asante ne bana thithirie ngwe cia ende une batiaretie batatumburira antu bonde bara batiaretie engwenda bawatwe nabo banengera ndibi bai anjereria gwikatia kwenderea na mamba kwe ciuria tukurangwa na une antu ithie tukaurugia mwiri yo sniper batwe twina githigirwe kinene muno na tukiona mwiri yo mutano ucio githangika muthangika yu kuthangika na baraba morwere bataturirie nire betito moro kana batwira baito moro antiko fulani kwa batwe tukiurugia mwiri yo no justice sniper ikamba kuoneka kumwira sniper weria uro kuri ntukwire kuyuka thikwa wethikwa ntukwira uma bukaroma batutemea muthika tutena uma bwetu ni arangi na wa sniper nkanjira atumite ntumwa kire waziri wa urimi Mithikali Nturi mwaria wa Meru na kumuria na aranire na Rais Ruto amurikanie wirani abekire rua rira arari kaunti ya Meru ya kuthiatira kioto kia mututigi sniper. Rais Samuel Ruto nimemsikia akisema DCI wafuatilia hiyo maneno kamili. Asiwe amesema na mdomo, hawe amesema, alafu atende, ripoti itufikie. Kingine nasema, Mithikali Nturi, ndio msemaji wa Meru. Nimemtuma direct mpaka kwa Rais Ruto, aende amwambia kuna shida. Tena shida kubwa. Abambanue hiyo maneno, atuweke vizuri, kwa sababu amesema, hiyo kijana afuatiliwe na maneno yake yajulikane. Sasa asisema na mdomo, aseme na vitendo. Nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Boya Marion no tukinye muthei wa Nteto chero the mugucogera nkatha no tubuko do watanite na unito watano terongero studio kirimo bango yubaro siasa.